L-attriċ internazzjonali Meryl Streep rikonoxxiet ix-xogħol li għamlet Daphne Caruana Galizia biex kixfet il-Panama Papers f'Malta. Dan meta Streep ippreżentat il-film The Laundromat li ntwera l-ewwel darba f'Venezja. Streep fakret ix-xogħol ta' madwar 300 ġurnalist investigattiv madwar id-dinja li kixfu l-iskandlu tal-Panama fl-2016. Qalet li l-film stess juri kif bosta ġurnalisti kixfu dak li kienet iseħħ minn Mossack Fonseca b'waħda minnhom saħansitra tispiċċa assassinata. Some people died for it. Daphne Caruana Galizia, Maltese journalist who was investigating someone at the top of the government in Malta. And his connection to the Panama Papers was blown up in her car in front of her home. People died. And people die still to get the word out. That's why this movie is fun, it's funny, but it's really, really, really important. Din kienet it-tielet darba li Streep irrikonoxxiet il-ħidma li wettqet Caruana Galizia bix-xogħol ġurnalistiku tagħha. Id-direttur ta' din l-istess produzzjoni, Steven Soderbergh, saħaq li l-film jibbaża ħafna fuq l-element ironiku biex in-nies jibqgħu jiftakru l-messaġġ wara l-film. Il-film li sem The Laundromat u bbażat fuq Mossack Fonseca, il-kumpanija li Daphne Caruana Galizia għal xhur sħaħ kienet investigat u jsegwi l-istorja ta' armla li tmur tfittex dwar il-kontijiet ta' żewġa wara li dan miet. Minn hemm l-istorja tal-film tikxef l-intriċċi ta' Jurgen Mossack u Ramon Fonseca. Din il-produzzjoni se toħroġ fuq Netflix f'Ottubru.